tēnā koutou katoa. Ko tēnā kōrua e whakatū tēnei wāhanga te Matariki 30-day challenge. Tēnei ka mahi. Ko Rangitiriata hoch tōku ingoa. AKA rangi. He uri a hau o ngai te rangi. Ngai tamawhariua. Ko rere atu kahi o tōku marae. Tērā te taho o tōku pāpā. Ko te taho o tōku māma. Ko Ngāti Raukawa, Ngāti Tūwhare tō. Ko mōkai, ko ngaro tōku marae. I te puake a hau ki tētahi taone iti. Ko tokoro tērā. He taone Timbermill. He Timbermill taone tērā. A pera ia a mōkai. Ngā wā o mua he taone nui. A tokoroa a mōkai. Mō ngā Timbermills. No mōkai hoki tōku tāne. A te taha o tōna pāpā no te arawa. Ko Ngāti Pikiao, ko Ngāti Wāhi ao oki. Toko onoa māua tamariki. Ina e nei, e noho ana hau ki te pāpaka nui o Māui, Australia, me ki. I live in Bathurst, New South Wales now, and my hope for this challenge is to learn about Matariki. I was brought up by people who lived in gardens, and I wasn't really, I was a sport little girl, and so I didn't really listen. I just did the minimum, really. Now that I'm an adult, I know that kai comes from the lots of, we always had gardens, and I sort of my understanding of Matariki is based around kai, and so I really was brought up around it, but don't understand it at all, or have minimal understanding. I suppose my biggest understanding of Matariki, of Matariki is kai and eating it. Nā reira, I'm up for a challenge. I'm happy to be with part of this challenge to ka te ako tonu tō tātou reo rangatira, and be with around kupu Māori, kupu haora, āhuatanga, health, hākina, and maybe entice my mokos to come on board too. They're pretty busy with their sports in kura. Okay, that's me. Sorry, I can't sing a waiata because my voice is barely getting out kupu. Nā reira, tēnei anō kamahi kau kōrua, kau koutou katoa, e whakaatu mai. Kia ora.